adom nko Adiachi anye ize o. Ba bibia be yeboko. Say anopai adiachi anopai na hu say bia na ma nsisi so aba ni free sabre nkopema nwumre no na bibia dedem kama when that so amemo ebe ha me pa o bebem je say wonyi ni o gidi ndia me wo say wo gidi e bebem but the last week na me gidi but this week they last week one year when bra who ya you grateful to God dear why ya wo de ti hey na said dear my ye no name adom no adom ne de say wo ho na so ho tiji tumu se ne aka no nyina no wonsa beka so ho no o say gidi se ne aka no nyina bebem nyambe se nyame enku a se nyame enku dia enye ne aka na wo hwehwe na wontumi mfa ma ade a ne bo ode kura te se nkwa wode ama wo ne ntem no ma yenso so anyantoboase e bia na mre nanso ye de ye bebem Maji your reaction. No na prison in ran who. Say wow catch who say e be me. I got Mombra Facebook na mbehwe sign no mo tiase. O de bra na be hwe me hwe me catch wo say me sorry anopempo me need me dia emfri sa bring kopem say 12 o'clock be bono na nyankopon ama bibia because and now ma me ni dia enkoma dia nchemeda. Ndi ase e be fast na buada no so kra ka ho mama ye nipadua no ho ayi yesunsum ho ayedin e de bia so na wo se yedidi sa asemo awazi abia one say anopai me ba ye no from news no so na me ka say we hiti pa dia asem papa me say Ghana ye ya na ye etomre bia ye mpese ye hu ye bedi ye e wo ye Ghana yesuba bebrenye aden say me person me raise a red alert win. Okay. Okoto oila aya biwani nehwe. As a fuel ya twin. Amanfo twankrofo. Twankro me se no ye bu ayi emframa maame a ka dozen kamesu. Ajob danti man kasa. Me dohr. Minim se ebinum kuku odu saa wo mutimi editetre mu kwachiri saa na ayi agwase wonim me na mutitwi saa tebrofo ka ho nti na me yesa na me ba bebi saa se adi wo de hwedin ne boma me compass oliomos den filling station me boa mobiem sense subiem compass oli kofiasa wo jiji bi omo wo Tabora Laji ayi chantan eho no. Okay. Eho no omo ne boom from mama. Omo ne boom from mama me no compass olium. You see? Na se me pede omo teacher no omo ye. Omo say we here company asem kotade o. Compass olium. Omo say we here company asem kotade. Na won say kwasi de tie ne say me to we I go ilana me to fuel. Yeah. Na de koba say baby na me nam ene me share me yi na ansha na amoa me onim so automatic nso ye mpia dabi and am so ene me nya top up kakra na ena no pay no me badwuma na chese machele ka no for the week right ene say me de fa cruise you one mo a compass oleon fo wo a me koto kakra wonua afa de chese wo ma me one really wo ma me 1 liter Adamo boy wo gauge na sorry I'm sorry me mileage no so a me de a movie car no say me dai be 51 teba say me fi no kokora no eno so ama until say me call say baby de a mail say wo ma 7 ho no okay na washing bay ho no e ho na me say koto bi a ya me say tu car ne de kokere wo mo say wo mo hwe say me koto fi wo no e wa ha apega na me mileage no enso every day but o maka kire me say me pa me nkobodua filling station na kasa kire o kofiasa na me ba na ya attendant na say na supervisor manager ne baaye manager no kran so na be ka kire me say me pa me nkobodua attendant no me ne no manager ne baaye o say o mo de o mo bumpa na me gire wono na bribe bi so ba no say na no the same thing e no mo de ye e wo ha compass olium e wo chantan alaji enti un ne pa wu twem na se wo kwa koto
Anope Kofi Asan enjeme wo twam na ase uduru honom a esa wo koto ade bie wani na hwe na bia na me de na ye mfra na ade se nso nye sanso de ne difa baby professor goal num nyina wo honom a me se me de goal anam to me fi na na baby nti ene di me ko difa enti ay asamo so na se omumubu mframa efama nkrofo saa nyame ti so wo hwe hey Compasilium, ye chiamo. Aye. Omsi o to ne so mbum from anai say ya na manager na be catch say nyesa Kobodua. Manager ne friend say. Menim ni din. Eso Kobodua. Ada fa paper ba ko sorry. Papa no nkona ye ntwa so. Daily guide the Obocrat and Opay was say yewra opuni ene 7 opuni kane Coco board penny and afei ne business partner Agongo ene won e ka ho no judge awotena wo masem no so no kire se ampani ampas wo maprepra wo men wo mabubu wo mego so wo mama wo man no asinitira se adan a se ekwan ya ofo asodi ne dwuma e wo Coco board ne businessman Agongo e katumu cheso wo mabu wo men ya faso ankasa enti ensam na wo mo de betu dwa se yento asem a wo man no de abekekere wo mo no ntontwene se bibie nim wo mo wo man no omfa afrakadam kwa bia so emu wo man no judge ne se ensam a prosecution etime abanyina akere se woma wie your mind no enti wom bie wom defense no na afi aseni no yento aso na asotwe a esefata se ye de ma won yemfa ma wom eno achi no na Jospon yewura esian wone America dwumakuo bi aka bom wom se eneme ya ye ball ye yesese kotugu ya enyi wom ebefa kwan bi so na woma bedane no ahoden ne e de amanti ye energy plant a wom ba besi wa no wonom e de yen waste no na ba be sesa dan na ahoden ne ediamai daily guide anopema bobi so na GT Ghanaian Times nso anopem wade so for wo hwe ya ho de ne ho nsam Dr. Matthew Poku Prempe emfoni na abetoa wachese no ne nsentrofo ekasaye wade atodwa wose abai no timi esevi wo man skapa esan recently bia wo mo ye de ma power PPS no sika yetimi save wo mo ye 1.42 billion dollars eno so ne asem ode atodwa na IMF so ena ebo Ghana baso ese COVID-19 kwaye fa so etoto enema no ekoyie pa na emom wo sei COVID-19 no emunsunsanso bone a ede abre amanyina ma bia so ka Ghana sikasem no wo inflation no ese ye hunu ba bia wo gina kra na eye Caleb kuda ne sensem no so no centrofo enkabom kwa kase miensa ye wo memo so de atodwa say sa national security yes adawroma ko munyi job for the boys no wo mun twetwe wo mun pie efri mu nenka enka wo mu a wo munim de wo munim adwuma no nenka wo munye na sa job for the boys no a ye do mawurawuram me ame yonko bia na anum koto na airport o say we national security nam say hey boy hey boy aja yon fancy ya and a mine no so story ma me mo so efri say hu hia pam e wo the chronicle mu na wo chese say wo srafo no ene China fo no video no a akoviral no na eno na post soldier penny na dia to dwa say yes 100 meters what bia yes je say otintim mfidie no na man 100 was ye samra no kra esem no yenye bibi mfa ho efrise na no sa wo de omkoto ye ya ampa nkrofo no so om de omani ate 100 meters away no makokora abro so enso matimi atoto mfidie no ade aba beto ensuo num enti wo ba wo se mfidie no de 100 meters ne de ebro ho na babia bentu wono so de recommendations aba wo se ebe ya yenye no 2 kilometers 2 kilometers hade eni nsuo num no omugidi se betumi abo nsuo no ho bai eno nti wo so nsam a wode abo se empani anye no saade a ene ye besa ba continent asrafo no beko asa betran ne nsuo no eda so asai enti onua aja me da se abusua achobutan team na nakua